General Stepa Stepanović, komandant druge srpske armije, izišao je sa štabom svoje armije i štabom Dunavske divizije drugog poziva na položaj Papa Stepe, Popova Glavica, pred Jedrenom da se dogovore o osvajanju Jedrenske tvrđave. Krajem februara, oko Jedrena, gde je zima uopšte retkost, vladala je prava ciča, da je od mraza pucalo drvo i kamen, a snega je bilo u visini čovečeg rasta i zavejao je ne samo zemunice i šatre, no i žive vojnike na straži. Hristifor Vasović, rezervni konjički poručnik, u pismu svojima piše: Puške i topovi umukli su neko vreme pred strahotom prirode. Užasan vihor, gotovo oluja sa neverovatnim snežnim smetovima, učutkali su i samu gradsku artiljeriju. Umorni, prozebli borci po rovovima i zemunicama sa spuštenim oružjem gledaju i dive se glasu prirode. Mi smo konjanici pod komandom bugarskog pukovnika Morholeva. Služimo im kao konjanici i kao pešaci. Idemo na pozicije u rovove i osiguravamo dolinu reke Marice. Ljudi su izdržljiviji od konja. Zato ćemo skoro ostati bez njih. Veliki snegovi ometaju snabdevanje. Jedrene gledamo kao Kraljevo sa Ružića brda. Gledamo se kao što deca gledaju med kroz staklo. Posle ovoga zatišja nastaće paklena borba koja će imati da reši sudbinu Jedrena. Je li koji naš kraljevčanin pao na velikom žrtveniku? Bezmalo pola godine, piše ispod ovih slika, naše hrabre trupe Timočke i Dunavske divizije provele su pod najtežim okolnostima u opkopima i zemunicama ispred Jedrena. Kada lekari i bolničari svrše posao oko previjanja, iskupe se pred kasinom i vreme prekraćuju igranju šaha, čitanju novina i kibicovanju onih što igraju. Dušan Putniković u ratnim memoarima beleži: Dolaskom meseca marta počeo se zucka da će uskoro da bude opšti napad na Jedrene. U početku se o tome samo zuckalo, ali sve više uzima maha i poče da se govori javno i slobodno. Glasovi o napadu na Jedrene postadoše najzad istina. Iz štaba Dunavske divizije dobih naređenje u kome se govorilo da će napad početi 11. marta artiljerijskom vatrom koja će trajati stalno, i danju i noću, dok bude trebalo. A pešački će napad da se preduzme kad se bude naknadno naredilo. General Miloš Božanović, ministar vojni, kao komandant Dunavske divizije, vodio je srpsku vojsku iz pobede u pobedu, od Kumanova do Bitolja. Na pitanje poslanika o učešću srpske vojske u zauzeću Jedrana dao je u Narodnoj skupštini opis jedrenskih utvrđenja i predstavio jasno srpske uspehe pod tvrđavama jedranskim. U sastavljanju plana za napad, u kome je uzeo učešća i komandant druge srpske armije general Stepa Stepanović, rečeno je da se glavni napad izvede na istočni odbrambeni sektor Jedrenske manevarske tvrdinje, koji je po svom fortifikacijskom uređenju bio i najslabije utvrđen, pa prema tome i najlakši
za osvajanje, a da se na drugim sektorima napada tako da se na njih privuče što više neprijateljske snage, te da se olakša napad na istočni sektor. Prema ovako izrično izdatom naređenju i situaciji koja je tada postojala, naša armija je i postupila. I ne samo da je privukla znatan deo neprijateljske vojske, nego i forove pred sobom zauzimala jedan za drugim dok nisu svi pali. General Mihajlo Rašić, komandant Dunavske divizije drugog poziva sa svojim štabom u Mustafa Paši. Odatle je krenuo u napad na Papa Stepe. Posle žestoke borbe, Turci su istakli belu zastavu. Generala je dočekao turski pukovnik Arif Bey, komandant zapadnog sektora sa komandantom Nišandži bataljona Fuad Beyom i svojim adjutantom. Vidite akt predaje Papa Stepea. A kako se predao Šukri Paša? Zarobljavanje opisuje major Milovan Gavrilović. Pravac u kome sam ja nastupio vodio je do jednog od mnogobrojnih utvrđenja po imenu Hadarlik. Kad smo došli do utvrđenja, primetim ja gore na bedemu jednu grupu oficira. Ja odmah rasporedim bataljon oko bedema i sam lično se uputim prema njima. Jedan oficir, kapetan po činu, pođe mi u susret, ja ga pozdravim i obratim mu se na francuskom rečima. Hvala Bogu da se ovo završi, dobro je i za vas i za nas. Za vas da, za nas ne, odgovori. A koga imate tamo dole, pitam. To je Šukri Paša i ceo njegov štab, odgovori kapetan. U tom trenutku ja nisam mogao da poverujem da sam zarobio čuvenog Šukri Pašu, glavnokomandujućeg i uz njega čitav štab. Molim vas, odvedite me hitno dole, moram što pre da budem predstavljen njegovoj ekscelenciji. Oficir me povede kroz neke mračne kazamate do pred samu kancelariju Šukri Paše. Čim se vrata otvoriše, ja stupim unutra, Šukri Paša ustade, za njim ustade čitav štab. Ja ga pozdravim onako po vojnički i u trenutku koji nikad neću zaboraviti obratim mu se rečima. Vaša ekscelencijo, majoru srpske vojske Milovanu Gavriloviću, čast je obavestiti vas da se od ovog trenutka nalazite pod zaštitom srpske vojske. Ja sam namerno izbjegavao grube i neprijatne reči kao što je zarobljenik. I molim vas da svim vašim oficirima i vojnicima prenesete najiskrenije komplimente srpske vojske zbog herojske odbrane Jedrena. Ja sam, odgovori Šukri Paša sa vidnim uzbuđenjem u glasu, od ranije znao da je srpski narod hrabar i veliki, a u ovom ratu sam imao prilike da se lično uverim u to. Zatim me je predstavio svim generalima, pozvao za sto da sednem i tog trenutka najsvečaniji čin predaje Jedrena bio je svršen. Toga dana komandant Srpske druge armije, general Stepa Stepanović, čestitao je komandantu opsade Jedrena za uzeće tvrđave. General Ivanov je odgovorio. Vaša bratska čestitanja trupama istočnog sektora vrlo su mi draga i ja vam osobito blagodarim. Probijanje oklopa izvršeno je pri istinskom sadejstvu trupa ostalih sektora. Taj akt će poslužiti neprijateljima slovenstva zato da znaju šta se može postići saglasnošću iskrenog saveza među slovenskim narodima. Jedrena je varoš kao i sve ostale turske varoši. U njoj nema ničega što bi je naročito izdvajalo. I da nema još Selimove džamije, koja je zaista velelepna i spada u red čuvene arhitekture Turske iz 15. veka, ne bi bilo vredno otići u Jedrene. Vidite svečani ulazak generala Stepe Stepanovića
na čelu naših trupa u osvojeno Jedrene.